Goeiedag, Aboetie. Sê hallo vir die kinders. Dumelang bana. Vandag gaan ons leer hoe om te tel in Setswana. Is julle reg? Ja! Aboetie, wat is 1 in Setswana? Mwe. En wat is 2 in Setswana? Pedi. En 3? Taro. En 4? Ne. En wat is 5? Plano. En 6? Tataro. En 7? Supa. En wat is 8? Robedi. En 9? Rubungwe. En wat is 10 in Setswana? Lesome. So, ons het ngwe, pedi, taro, nne, klano, tataro, supa, robedi, robongwe en lesome. En nou kan jy van 1 tot 10 tel in Setswana. Totsiens Aboetie, totsiens julle. Sien julle volgende keer. Bye.